Kako bi razbiješ nos i onda nećeš biti. Ne možeš polako. Dobar dan. Može. Možemo. Kuće, dobro. Kako si kolonu napravili? Idemo sa sve oštiram. Sad vidiš bolje, počete sad bolje. Sad, već idemo na ovaj Gledaj ribe. Gledaj ribe. A ovdje ti čuli. Neko je soka. Da ne. Dva puta da ti vratim. Što nijedno mi djeto. A u čašu hoću da podignem mnogo visoko. Za naše mladence. Za moju sestru Jelenu i moga zeta Peđu. Prosti Peđa, malo mi ono zet, teško ide preko jezika, ali nemoj mi zameriti kako se zove. Ti si za mene Peđa, znamo da si zet, ali Peđa si za mene. Vama dvoma, verujte, znači sve što želim kao i sebi, kao i svima. Pre svega, samo zdravlje da vas služi, dobro zdravlje. Odlučili ste se na ovaj korak, nije mala stvar. Ja znam, imam iskustva malo više nego vi, nekih 1.5 godina, ali sam još svež, ima i tu ovi stari koji bi o tome mogli da posvjedoče. Znači, volite jedno drugo, pazite se, uzajamno poštujte, tako ćete daleko dogurati. Mnogo ovdje nima ljudi koji su to dogurali do 30, 40, 50 godina braka, svako ima neku svoju recepturu i sve, ali po mojemu znači samo uzajamno poštovanje, ljubav i dogovor. Volim vas puno oboje. Čokolada?
I nemamo šlaga za mazanje. Može i sa filom. Moramo. Kaže ja. Evo sad ću.